litama fi ɗi passeport ji litama fi o écrasement ɗum noon fof heɓike kono ko budget on si heɓike aray piji ɗi weewi min tawa kay parti gouvernement min tawa kay parti opposition ko continuegol société civile conseil de guinéen ko noon ko pont minen marɓe métier ma ɗum siko soudeur siko électrique siko ɗum ɗo eto ɗen waɗo en projet ji ka min joɗɗinen sukaɓe ɓen ɓe golla toon par ce que en daari en tawi aduna on ko satti wo ko satti kaka ma wawata wonde ko wonɗa ka goɗɗo wotay tigi tigi on hiɗa positionné kono a tawa kama ala mi golli Qatar donc extraction Qatar gaz donc mi golli Ecos kadi Aberdeen donc kadi plateforme tout le monde ɗinon fof ko minen waɗɗi golli Argentine Argentine kadi haray plateforme momen naɓi toon extraction pétrole ɗuma ɗin noon ko minen waɗi ɗe Panama on ti golli noon seeɗa golli kadi Canada Toronto donc bon Iran kadi on ti golliri talen gon sengo ɗon musidɓe ɓe yo jam e kise woni e moɗon haray min hewri kam mo ɓe inde mum e yettore mum haray ko saɗi mon ko tooli ka journée pinal haray noon mi haalire on noon journée pinal haray no andiron noon en yaltayi ɓante yimɓe meɗen ɓe mbay haala no mi wirta on mo sembinali mo mum on ma mo sembinali hoore mum watta habbo janano ara sembinama haray noon hannde hiɗen Ravenna ɗo Ravenna noon fiiɓe anndaɓen ɗum ko takko Bologne min huɗɗodira ɗo ko minen fof woni kawtal ngal minen fof woni kayde ɗum Emilia Romagna noon e nder région goto on haray noon hannde hiɗen ari ɗo hiɗe wondi ɗo e musidɗo men kotirawo meɗen gorejo mawɗo meɗen daraniɓe en e cenɗe ɗin e buyi ɗo yiyaɓe meɗen feƴƴina ɓe nde wondeji kaɗɗerol meɗen ɗo ɓe yewta en e fipiji ko ɓe jokki haray noon hannde eɗen ara tintudugol e maɓɓe ɓe andintina en ko kamɓe woni hombo ko honɗum woni lawol maɓɓe ngol ko honɗum woni tarika maɓɓe on ko honto ɓe iwri e ko honto ɓe fokkiti kono mi wirna on noon nomi hewtiri on noon kadi haray no faltoto noon ka journée pinal ɗo en aray sembinen mo be e meɗen semben enen ɓanten namgum ɓanten leñol ngol e ɗengal ngal kono ko adi kon taw mi salminayi ɗe mi weltanoɓe koɓe wernimi kon ɓay haray kaka maɓɓe min woni ceernoɓe on jarama haray o weltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi haray ko welo moƴƴo si goɗɗo wi ka mum ari ka ma haray ko noon taw mi weltanto kono min jarnata ko déplacé ka mon e addi on ha ɗo hiwragol ɓe gurden tawa men ɗo kadi hewton e jaam haray ko saɗi ko tooli albarka moɗon haray mi weltaniki on e min hiwra oɗon kadi hiwro ɓe gure moɗon nden ɓe kadi musidɓe mon onon daroyaɓe ho anditaɓe ɓe haray miɗen hiwro on kala ka wonirɗon ka laalagal aduna fi haray ɓe anda on ɓen hiɗo wawi andintinde ɓe ko honno makete ɗon e ko honto e ka meɗen iwruɗon e fiyo ɓe anda on ɓen artoɓe yiwde hannde yo andu ko hombo min woni tiddodude e muɗum haray on jarama lan hiwro jama on fof e haray min inde anden ko Amadou Ba haray ko labin leeluma e juntu on ɓe tengina kadi haray haray ɓe ñagantuno ɗo haray ko ñagantu kayneteɗon guiɗi so innama guiɗi ka duɓɓeyi haray ka duɓɓeyi ko ɗo woni kame ɓurataɗo haray ɓe musidɓe men ɓe juntuɓen haray ko enen kawtal ngal ɗon way nonda juntu korɓe ɗon jaala keneri ha canguel boori popodra on ko enen on fof woni ɗo sengo notanto leeluma on ɗon eɓe laaɓe ɓen ha hewtiri ka leydi meɗen e laguine to haray miɗen hiwro on kala ko woniri ɗon ka laalagal aduna e haray min miɗo andi on miɗo andi piiji seeɗa ko waɗa toon kono hannde mo fotti e moɗo on in landiki on yo on présente e kono woni Mody Amadou kon iwde laguine kon ɓe juntu e kono ko honno présenterie on fi yo odi andu ko hombo woni on ko honɗum waɗa toon haray on présentation ɗon haray mo oyimo juuti haray kono en raɓɓintina ɗum seeɗa bisimilla haray feƴƴa komin ni kon ko Amadou Ba si tawi lan présentade haray ko momi guiɗi ñagantu on haray ñagantu koye nder junto o woni e haray menen ko fayda ko Conakry ade ɓuuri jandude ka yurno Conakry ɗon ari haray Italie ɗo waɗi ɗo duuɓi hewɗi haray ɗon kadi kami ari ɗo on tino jokkiɗe golle kondumannade woni domaine électrique haray ko ɗum gonti présentor to e nder golle ɗen e haray kadi ka affaire social ji komi woni président conseil de Guinée établir l'étranger Italie ɗo on fewno ɗo haray
présentation on tigi tigi bismillah non on rabbini do kono meden andi piiji buy on nyonti ton haray fi tun andintingol no be yewtiri do non halay électrique ko be jokki kon e fi modum ko be do anda horema wallata to en won ko wonde yide den golir do woni nday goji din woni cende den e fo e modum kono haray naka sengo ka nday gutum kono bay sina électrique kon haray hino hombi dum donc dum non bura andede e modum haray ko do woni golle mabbe den e hibe gollide musi en buy hibe jokki piiji buy be burta e yodde ga falto don onon kan kasa wobbe modo yi ay har ko wonbe jangande dum don faalabe gollude no way be windande ma faalabe faltade mudum no way tintudude mabbe no kasa wodo ko beedi don ma jango golli don e mabbe ma onon tigi si don mari programme ma projet e ko ndaygin to ma ko anda hore ma ko be yotta kon ko wawa ton nafitorde mudum har on wawa beedirde mabbe no yiro non e hande ko on woni hoorebe CG on du woni CG on non fi be andabe no be yotordo kambe woni haray conseil de Guinée à l'étranger wono sengo Italie do ko kambe hikkani yeso kono CG on no e leyde buy e der adna on ka woniri ton hidon ko on hoorejo mojobere den do anda hoore ma Guinée on ko woni ga kon hidon e mojja me de yaw mojja kala ka on no jokkere en dan inna kala ka anda hoore ma Guinée jonudita mi yayi on ton landal ko mi atto landade kon min mi anda on en fotti ka hor lawol ko sabu hondo hido wadande ko wondo waddu do fu haray tigi tigi de gole de men jokki do no innirton non haray ka conseil de Guinée d'étranger haray mi artay baawɗo seeɗa menen ko men ari ɗo aden ko ari ɗo ko telen 2004 e 2004 ko men ari ɗo ari association ji fayda ɗuuɗa e nder Italie ɗo mawɓe amen noon ko menen ko mawɓe amen addi men min ari ɗo kono mawɓe ɓe yiltike ka men bisimilla haray tigi tigi on association ji hari on tuma ɗuuɗa kono wayaden ko ari ko payi kum fayda seeɗa no woni yirude piiji ɗi no woni yarde noon e ɗeya leyɗe kawtal men hara association ji no woodi way duuɓi hewɗi ɗo aden hari ko association ivoirien yahayno e mum hari ko kamɓe aden ɓurayno jokkodirde par ce que hari Guinéen ɗuuɗa e Italie ɗo bisimilla yahayno ko association ji maɓɓe yiyayno no ɗon no warrude ha men daari men tawi tigi tigi enen Guinéen o kadi hay sayi en ɗuuɗa ɗo si en moɓodiri e nder Italie yer wonɓe ɗo ɓen nde wawi wadde association ji on tuma on ti humpiti seeɗa tawi association jeno hino Italie ɗo hari ko mi sikke ko goto ko Modena président o wonno inneteɗo Koto Samba hari ko kamɓe wonno président on association ɗon kon ɗum mi anduno fimum ha mi yehi mi windoyi on andi ara e mawɓe toujours inna jokke en nana jokke kayurɗon ɗon toujours pusugol men yomin jokku iwdi ndin bisimilla on tuma mi yehi mi windi ka fedde fulɓe international hari on tuma ko Modena min joyno Ravena ɗo min ƴetta otoje mi yaha ha Modena waɗugol réunion ji on tuma min tawi ɗon no woɗɗi min inni joni ɓe artiran men ɗi Rimini tawi joni ko Rimini minen min yahayno kono tawi fo e mum fedde fulɓe international nen tawi on ɗo anno jilli fof min inni est ce que wata heɓude association ji Guinéen ɗumanniɗi ko on tuma Ravena ɗo min hawtodiri men e Ravena Furli Jazena e Rimini min tigi tigi on min mooɓi jama wonɗo ɗo min inni joni min waɗi on association min formi association ɗo on tuma min humpiti noon tawi association ji no Roma no telen Treviso no telen tawi fedde fulɓe kadi no ɗon on tuma ɗin association ji ɗon fof Allah walli 2017 fuɗɗa wowlede fi élection conseil de Guinée hari minen min anda fimum par ce que ewa noon conseil de Guinée no min humpitori noon hari wonini fayde duuɓi nogay état Guinée no faala wadde ɗin piiji kono ɓe ronku on tuma si tawi ɓe organise en 2017 ɓenni joni haray yo kaɓe mari ambassade ji ɗino fof haray yoɓe moɓidir association ji Guinée wonɗi toon ɗin ɓe moɓidira ɓe créa conseil de Guinée établi à l'étranger ko on tuma en 2017 way miɗo manti association amen o menen ɗo ko 2017 o créa komin heɓu tun sens tigi tigi ukkagol nder toon haray way min créé association amen on min légalise kayɗe jeɗin min tawa waɗugol candidature mum on min immi ɗo min yeero minen association ji hewɗi wonɗi Italie ɗo hari andidiraka on tuma waɗa élection on ɗon on tuma min ƴetti présidence on min jonni
inete Adrame Bari. Adrame Bari. Won association Nakiri Torino. Okay. On tuma komi wonno on tuma hari secrétaire premier secrétaire. Okay. Men continue don fayda ko yaata hitande. On tuma président on hebi contrainte ko dugol quand même. Okay. Way o hoti quand même. Tay vice président on ko Grèce way do ngandi haray kon dum ambassade Guinée no couvrir peji jeenay do. Okay. Way élection o waɗama men inni joni Grèce association ñi hare na duuɗa mais waɗi vice président on ton par ce que si yama haray vote ɗum kamɓe ɓe ɗuuɗa ɗum donc vice président o wonir ton. Way président o yeehi Guinée ko vice président on duwano lontade on tuma ambassade on contacti Grèce fi yo ƴettu relais on tuma ɓe humpiti kadi omo Grèce o hooti quand même tay si feƴƴi ɗon ko secrétaire o wawata remplace ugol transitoire on tuma ɓe noddinmi Allah hinno ambassadeur men o Chérif o windi lettre waddanimi o winni président o ngala ɗo vice président o ngala ware ko mam ƴetta relais transitoire ha élection waɗe après mi inni tigui tigui yo habbolantaw ha mi yiitida e bureau conseil joɗɗinaɗo on association ji ɗin si tawi ɓen ɗon ɓe woni d' accord e mum way haray ɗen andi piji ɗi no wonir noon ina ko weli fe si ɓe woni d' accord ɓe fof min probléme ala miɗo wawi ƴettude relais on si tawi au cas contraire haray mi waɗi tu élection ma ɗuma min darto on tuma mi nodditi réunion association ji wonɗi Italie ɗo ɗin tawaɗi ka bureau on min ni ɓe lettre on ariri ni haray est ce que kanko ko loi on inni konko ɗon o rewi joni noon est ce que kon d' accord par ce que hina yomi ƴettuɗo relais mi hikko yeeso on fof tigui tigui sako ɗon har hande kadi bote ala ko monani yeeso si tawi on townilam mi o mainteni ko ambassade on inni kon miɗo wawi acceptude au cas contraire haray mi ala mi tawaka après ɓe fof ɓeyni tigui tigui on min andira moƴƴa par ce que aɗa on tuma ɗumannaki mais confiance no hakkude amen e nder mum haray kamɓe koɓe d' accord eɓe soutenay kadi ko ɗo waɗi après mi ƴetti on transition noon kam ƴettuno ɗon tigui tigui min eti min fuɗɗi wadde réunion ji par ce que hari on tuma réunion ji ala wadde ka président o yewno min humpitade président o yeeyo hari lebbi feƴƴi bisimilla donc min fuɗɗiti wadde réunion ji conseil on fuɗɗi réactivade yam fuɗɗi gollude ambassade on donc haray histoire conseil de Guinée d' étranger Italie on ko noon ɗumannori ha mi watti ɗo élection sakkitorun ɗo ɓe feƴƴinimi kadi yeeso haray donc on mandat ɗo woni continde ɗo hartelen 2026 ɗo haray élection goo dowa wattede haray ka réglement conseil ino inna tigui tigui kala waɗɗo élection 2 fois haray ko 2 fois on to way présentade si on ti présenté que 2 fois élection ari to yo on haray koye fof ko ɗumano donc règlement intérieur conseil on ko noon donc ɗum ɗon continue fe on ɗon bisimilla no faɗɗi moƴƴude on yewti ɗo golle ɗo watton nden on compagnie mo jogui ɗon on hiɗon hikkina yeeso ka anda hoore ma ka CGE ɗo hiɗon tokki en ɗam moƴƴa cenɗe ɗen fof haray hiɗon ton yimɓe yiida on e ambassade en ɗuma hande onon hiɗon mari golle goɗɗe gonɗa hoore ma ko woni wurnude harna ɗum ɗo ɓay haray wano min si mi anda miɗo yiwde on eɗen fotta toon hiɗon ɓorni hiɗon jooɗi mi inna awa ɓeɗo koko ɗum ɗo ko min woni it cotisede ko gon ɗon ɓe woni ñamude ma woni wurude hara hiɗon mari golle goɗɗe goo hara komin hara ko wano min mi andama hedditiɓe ɓe faltaki e muɗum haray on jarama question on vraiment ko question pertinente par ce que piji ɗi welaafi jokkere en ande no ɗuuɗi golleji ɗi no ɗuuɗi toujours jamanu no yiya conseil on no golla no ɗumanni toujours ka vidéo ji siɗo manditi haray miɗo inna conseil o ngala budget jama on andu tigui tigui o menen hayye fus min ala hendade ka ambassade min ala hendade ka gouvernement laguine fewno ɗo hayye fus no gasa noon janggo ɓerda ɓeyno hino ɗo kono noon haray itta 2000 mi filito ka itta 2017 komin ɗumani ɗi conseil ji ha hande ko kala ko conseil o waɗi ko association ji ɗin kutiji ma ko membre de conseil kutiji ko ɗum ɗo wona gollirede min ala hendade sappo ka ambassade min ala hendade sappo ka
ka gouvernement lagine ka gouvernement ha fewndo ɗo ko ni haray wano golle miɗo mari golle golle an ɗen haray ko domaine électrique mo woni électrique industriel haray woni ni fayda duuɓi heewɗi on tino e mum par ce que fayda timmini haray 19 ans 20 ans on tino gollude e mum bisimilla ko honɗum woni laawol jande moɗon nden ɗon mari diplôme on gayntino ɓay haray on ma on jannguno on alqurana on yawno makka nana hoore ma hunjoy ɗon ton ko ɗum woni parcours mo jande nden ha hande hewtu ɗon ka fewndi ɗon ɗon aray ɗon no minniri noon min ko Conakry mi jandi seeɗa école on ko école première année fay ko ñagantu mi windi mi jangi ɗon ha 3e année après mimmi ɗon mi mawɓe nabi mi Conakry way hari ko toon ɓe woni ɓe nabi mi toon mi fuɗɗiti toon 4e ha 10e komi waɗi brevet an on tuma mawɓe gaddinmi ga way mawɓe gaddilal ga hari on tino falno continde école normal on kono mawɓe ɓe inni tigi tigi on expérience maɓɓe ko ɓe yi e ɗe leyɗe kon yimɓe leydi ɓen tigi ko métier on ɓuri basade e mum edi waɗugol parcours universitaire on haray ko ɓe faala tigi tigi ko yonti waɗu métier donc kono way tawi min hari kaydi janɗin ko lagine to woni way mi ari ka école ɗo ɓe innimi joni ko mami adda 10 ans komi jangi lagine kon somi windo e on école mi addi kaydiji ɗin kono tawi koye français ɓe ɓe inni joni ko mami watta examen ji ɗin fof donc examen 6e examen rentré en 7e on kañuma e brevet on ɓe inni ko mami watta examen ji ɗin ɗo ɓe inni kono way mi nanta italien on haala kan haray ko ɓe waɗanaylan examen on ka école ji maɓɓe e élève ɓe wonɓe ɗo ɓen kono hara min koye français donc mi watti examen ji ɗin ɗiɗin noon mi heeɓi ɗi école on tigui inni joni ɓe faalata mi continue janngugol ngol kono mini ɓe nawɗum noon objectif o alay objectif on ko heɓugol métier on tuma mi naati ka on école professionnel on mi waɗi école professionnel on 3 ans ɓe inni yomi continue 2 ans on mi waɗa 5 ans on tuma mi henda diplôme an on ɓe inni miɗo wawi wadde ɗum ɗon harlan gollorde mi choisi si waɗugol ɗum ɗon harlan gollorde way ɗon anndi janngugol duuɓi 5 continue haray mi tawi no ɗuman ni mi waɗi duuɓi 3 ɗin mi enndi on diplôme ɗon mi fuɗɗi gollude mi continue gollugol janngora mi yahay ka golle mi golla toon hay 17 heures mi arta ka suudu on ti gonga ɓe looto ñaama immo ɗon kadi yaha janngoya arta 0 heure continue ɗum ɗon continue ɗum ɗon ha hendi diplôme mum mi fuɗɗi waɗugol o programmation janngugol kadi programmation PLC automatique on donc aray ko ɗin diplôme ji ɗon gonti jogui woni gollirde few woni gollirde kadi bisimilla on inni men nane depuis 2004 o honna hiɗon ɗo woni ni joni aray yon 20 ans e ko nawri yeeso si feƴƴi Italie ɗo on wuuri leyɗe goɗɗe goo harana yahugol tun feƴƴa ɗon haray fayda Italie ɗo on ti ka wonno ɗo golli way komi fuɗɗi arlan janngorde seeɗa mi gollora han 2019 fayda ko e nder Italie on mi golli mi golli han 2019 e nder Italie noon fof fayda mi golli udditugol usine ji e ɗuma haray ɗon nani inde usine Amadori ɓe ka gertoɗe haray usine ji maɓɓe ko yahata moƴƴinay ɗum ñamete on fof fayda ko société kami gollayno ɗon ko ɓen jogui ɗin noon ko menen fayda renouvelle ɗiɗi fof usine Amador ji ɗi usine ji boyi kadi harayno telen ka nord dow ga moƴƴinay ɓe nebban ma ɗum honno waɗay ɓe production alimentaire haray boyi ɗin usine ji ɗon e nder Italie ɗo on min naalde on ti ɗumannake kono golle usine ji ɗuɗuɗe e nder Italie han 2019 ko ɗum ɗo waɗi itta 2019 mi wi on société ɗon mi wiye société mi seli fof mi change fayda fof ɗuma mum mi yaari ka oil and gas
extraction pétrole et gaz. Donc mi yaari on domaine ɗon itta 2019 haray miɗo fayda miɗo ɓuri heewde konko yaasimi woni way mi golli Qatar donc extraction Qatar gaz donc Qatar gaz haray plateforme ji maɓɓe heewɗi ko minen waɗiri mi golli Ecos kadi Aberdeen donc kadi plateforme tout le monde ɗinon fof ko minen waɗɗi kañum kadi onti golli Argentine Argentine kadi haray plateforme momin naɓi toon extraction pétrole e ɗuma ɗin noon ko minen waɗi ɗe woni kadi haray telen Panama Panama onti golli noon seeɗa golli kadi Canada Toronto donc kadi onti golli toon ka bon Iran kadi onti golliri telen gon sengo ɗon peeji ɗontinmani ko peeji hewɗi haray wonti waɗi e mum donc haray e nder Europe ga wonti jindi peeji hewɗi kadi golli hewɗi bisimilla awa ɗum ɗo on yafude sim taƴi on konngol ngol haray onon wonɓe darde ɓen sukaɓe ma sonnaɓe ɓay hannde ka zamanu meɗen go fiyendi ɗo ɗaɓɓugol haray métier mum o wawa ko ɗum ɗo woni nafa mum o yino ɓeɗo yewtiri ɗo ni wona immigration naɓi ko golle maɓɓe ɗen hande hiɗa ɗo a wona ɗo suka mo 40 ans 50 ans hara tigi tigi feccere aduna o fof a wuuri kono hiɗon andi buy kadi e meɗen kadi wono sa suɓi ke laawi goɗɗi gono toon ka nokku hun ka waɗaɗa ɗon ka cu'um ka iriɗa ɗon ko ɗo wonata ha tigi tigi janggo ɓe na Allah hinno mo yaafo haray ɗum ɗo ko nodditugol jama meɗen on wawugol pi hun no mi wirta noon ko ɓuri kon ko jangguta kala ko wonɗa janggude o ma kala ko jokkuɗa o jokku ha tigi tigi moodi an tigi inna modi ko ha ɗo ko ɓuri ɗo kon ala haray sina ko irga sengo ko Allah kon haray ko ɗum ɗo woni yewti tigi tigi laawol koɓe waɗi kon e ɗe golɗe ɓe suuɓi ɗo ko waɗaniɓe ɗo ɗi opportunité ji ɗo fof ɓay hande ɗum ɗo fof si tawno hara ko landagol visa ɗa yahaɗa landagol visa ɗa yahaɗa mi tawi inawki ɗiɗo leyɗele ɗo fof ɓe wawa no yaade ma harayno ma hara tigi tigi ma wona hara ɓe taw ne mama soro maɓɓe no accani ɓe dolle jawle ɗum ɗo noon haray ko watta ɗum ɗo ko ñeñal maɓɓe ngal e wakkilare maɓɓe ngal e no français ɓe inta ɗum dévotion et détermination haray meɗen noddita sukaɓe en fof ma on noon bandiraɓe men fof kala jokkuɗo bihum jokku ha wawa jokku ha ñiiɓa e muɗum wonante nafa e muɗum bisimilla hande joni noon e natanayi e mouradu CGE on no yewtirɗon noon nane o haalni men taarika muɗum ko honto fuɗɗi kono mi lallal ngal mi lanto on ngal ko saabu honɗum CGE on e ko honɗum woni nafa CGE on wano tisikke noon Italie ɗo ɓay haray kasa ko woni réalité ko woni Italie ko na ɗum woni France wona ɗum woni Allemagne e tigi tigi wono sengo ɗon ɓay kadi ko ɗo wonɗon ko ɗo ɓurɗon andude kadi fi muɗum ko honɗum woni nafa mum e ko saabu honɗum CGE on CGE on mi adtora ka saabu honɗum on andi CGE on ko gouvernement on organise ha ɗum waɗa ko wonno ɓe organise ɗum waɗa ko par ce que enen lagine iɗe yalti moƴƴa donc leydi ka wonɗe wo haray iɗen ɗuwoɗi fayda donc koɓe gouvernement waɗan ɗum ko fii yo wallitagol ambassade ji ɗin haray enen guinéen ɓe wonɓe surtout mi ƴetta exemple enen Italie ɗo haray enen Italie ɗo ko ambassade ɗon andu au moins guinéen ko jelowon ɗo par ce que na boyi woni ƴettude carte consulaire donc kono si tawi entité no woodi groupe no woodi wonɓe gollidude e jama on haray ɓe waway faltade ko jama jelowon toon ko probléme honɗum won nder toon way ambassade hiɓe ka maɓɓe hiɓe jooɗi nder ɗon ɓe anda ko woni yaasi donc ko conseil on andi yahata ha tappa ka baafal anda hi ko honɗum woni e nder ɗe galle ɗo ko honno ɗum ɗo woni fonctionnirde ko honno ɗum ɗo woni wadde ko mbo mari o probléme ɗo donc ko ɗum waɗi si tawi gouvernement ji ɗin créé o ɗuma o conseil ji fi wallitagol jama on par ce que si ara noon hari conseil ala mo be immotono ƴetta sako mum si heeɓi probléme yaha ka ambassade si wawi résoudre probléme mum o awa si wawali ala ka wullito ala ka ɗumanno hande ka wonɗen ɗo si tawi goɗɗo yeehi exemple ka ambassade heeɓi ɗum ɗo wawali ɗumannade o yiltike ka conseil o ni tigui tigui min mi wawali wadde komi ndi kaydi ɗo conseil o no wawi yaade in ambassade ɗon a tigui tigui haray oɗo musidɗo men ari ɗo mo faala wadde ɗum ɗo o ronku est ce que no wawi wonde wata wonde ko fiyo no wata wonde donc
hina inogol ko conseil on ko avocat ma ɗuma kono conseil on ko intermédiaire fi wallitagol ambassade on ma wallitagol jama on kadi donc ɗum noon ko avantage on noon e haray kadi komi wata ɗum ɓeydude e nder mum hina kadi ambassade on tum hay ka ministére men par ce que hande ministére on tigui kamɓe tigui ɓe noddude ɓe nodday toon ɓe nodda ka ambassade ɓenna a probléme no waɗi Italie no waɗ ɗum ɗo humpidire conseil on kamɓe tigui maɗo ɓe na musidɗo kaari no feƴƴini hara ko siɗɗo ɓe na musidɗo kaari no feƴƴini on humpitiki ambassade no humpitaki ɓe na humpodire conseil on no wawi noddude siko Roma siko ɗan anda hi ko honno woniri donc aray ko ɗin avantage ji woodi bisimilla e CG on ko leyɗe jelu tigi tigi hombi ko leyɗe jelu couvri e nder adna on ma e nder Europe ɗo so tawi ko Europe ɗo woni ma mi tamƴini e nder yewtere mon feƴƴini on haalno inno men hino e fayda e nder adna on fof kala ka ambassade woni ɗon kono leyɗe jelu tigi tigi ma estimation ineten ka CG on waɗa CG on koye nder leyɗe ko juridiction ji par ce que wano so ginni leɗɗen no ɗuuɗi way Italie ɗo tun no couvre leyɗe jeenayyi donc juridiction Italie on ɗo tun ko leyɗe ko ambassade goto kono ko leyɗe jeenayyi mo couvre kono noon hiɗen mari ambassade ji 53 ambassade e nder on 53 ambassade aray conseil ji ɗin no e nder mum e haray ɗin conseil ji ɗon kadi ko conseil ji légal joɗɗinaɗi reconnaissaɗi ka ministére bisimilla donc haray ɗin ɗo no fonctionnude bisimilla e haray ko honɗum rapport hombo marduɗon e diaspora on ittisi kawno Italie ɗo ɓay haray ko Italie ɗo wonɗen e kadi ko honɗum woni ndin sattendiji ɗi heɓoton e jama meɗen on ɓay haray hiɗen andi wona an ɓurɓe ɓen e muɗum e ko tuma heeɓi nambara wo ɓe yiditotoma ma ko tuma heeɓi gantu wo ma tuma heeɓi probléme woodi do ina tefay lando ɗum hanno ko honno rapport mo on onon e diaspora on woni ok wano rapport conseil ji ɗin e diaspora on mi andintina tun seeɗa haray conseil on no wondi e bureau haut conseil on ko ɗum waɗi kala ko feƴƴi e nder leɗɗen humpodirte ɗon e ɗon hande si tawi enen Italie ɗo joni en heeɓi goɗɗum koye wawata heɓude kutu mum min miɗo wawi wollitade aranum taw ka conseil ji Europe si conseil ji Europe ɗin tawi tigui tigui on ɗum ɗo wawata ɗumannade miɗo wawi hiɓe wawi ƴettude naɓa direct ka haut conseil si haut conseil on kadi évalue ndara est ce que ɗum ɗo koko feƴƴinte ka ministére donc kamɓe kadi ɓe mari on pouvoir ƴettugol feƴƴina ka ministére fi yo probléme o yo maɗum yo onti huntu haaju mum o bisimilla e haray wano rapport entre conseil ji ɗin e diaspora on e rapport on ko franc par ce que conseil ji ɗin kala ko woni wadde humpodiray e hooreɓe association ji ɗin hande son calcule enen Italie ɗo association ji ɗin no ɗuuɗi kono kala ko conseil on faala wadde humpodiray e association ji ɗin fof si association ji ɗin inni ɗum ɗo no wawi wonde conseil on feƴƴina ka ambassade même chose kadi si ambassade on landike joni conseil yo waɗu goɗɗum kono mene men innata ko on habboto men taw ha men humpodiray hooreɓe association ji ɗin par ce que piiji ɗin fof ko ma laaɓa selluga e on andi wattugo arno ɗo ha jama woɓɓe goo inni conseil on ko waɗana ko fi politique haray ko yoɓe wallito état on ɗum ɗon ko toɓɓere towade laɓɓinede fi mum par ce que wano conseil ji ɗin hina waɗiraɗi fi joni haray yo kala ko gouvernement on inni yo waɗe ko ɗum ɗo watte kono hara ko conseil on ko waɗira ko intermédiaire fi laɓɓingol piiji ɗin andina hihi menen wana Italie ɗo hiɗen mari o probléme ɗo ƴetta on probléme ɗon hande son calcule mi jonnon exemple ko innano ɗo honno réconciliation nationale mi ara seeɗa ka nder politique way e way innama ɗum e on réconciliation nationale enen Italie ɗo jooɗano ambassade on organise no way ɓe windani conseil on ɓe inni tigui tigui on ɓe addanama ndi kaydi haray yo waɗe réconciliation nationale e min ƴettuno
mais inni joni ɗo e ɗum waɗede taw min humpontiri association ji ɗin si tawi association ji ɗi notike min jooɗoto yewte par ce que hina conseil on jooɗoto inna ko ɗum mi waɗama ko ɗum mi waɗama ko ɗum mi waɗa donc ko on tuma Allah inno Chérif mi arta em harimo ɗo e secrétaire makko on honno monsieur Camara fenɗo kamɓe woni Suisse donc min organise on réconciliation ɗuma journée de réconciliation e nden ñande jama on nooti par ce que ko online waɗano jama on nooti wonnoɓe victime mawɓe wonno victime ko waɗano ɓe arno ɓe yewti ɗon ko honnum e honnum e honnum e honnum e honno feƴƴiri kala ko témoin jo ko ɗumanni winda fop hina deynugol joni min koko mi yiɗi ko windete kono koko onti wowli kon ko ɗum windete way windama fou on tuma ambassade on inni joni koko naɓete koko rédigete naɓete hollano fop kadi koko wowla kon yaata conseil on kadi jooɗi ha ko winda kon ko ɗum ɗon transféra kameɗen donc hollugol awa piiji ɗin ko ma laaɓa e conseil on ko wallitoto ɗo ambassade on wallito yimɓe ɓen hande son daari Italie ɗo joni no gasarala ɗuuɗi seeɗa kono son daari Italie ɗo e collaboration wonnoɗo aranu entre ambassade on e jas communauté men on hari hina noon hari probléme ji no ɗuuɗi kono hande e buyin témoigne to si yeehi hande ka ambassade ɓe udditanemo jooɗo naata o hewtika makko ɗum ɗon jama on nodday jamma e ñalorma ina woɓɓe woni noddade ina e prési tigi tigi o mi anda ko noon ɗumanni kono piiji ɗi no change donc ɗum ɗon tum ko welo welo fi andingol jama on kono hina goto tum ko fof hare ko on ɗuma ɗo mi falno ɓeytude bisimilla no faɗɗi moƴƴude e nanen ko wonɗo yewtude on hawalni min wiɗon men min tigui lammadi ti laabiji ɗiɗi tati ko waɗɗen interview on innayi men CG on ɓe anno ɓe ala onno budget haray noon no wirɗon noon nanen eno ɓanginirɗon noon seeɗa e on yewti wiɗon budget on wona ka laamu ngu woni iwrude wona ka ambassade o woni iwrude e hiɗo wawi yiltade nden toɓɓere ɗon ko honno wonɗon feƴƴinirde e si tawi on heeɓi hande gantu ko mbooɗi yaltinte ɓayden en fof eɗen andi ɓay Allah ɗina tetteteji wona yatir ƴette toon no foti falira o honno woni feƴƴirde toon esengo e ka trésorerie moɗon budgétaire o landal moƴƴal ngal ɗo ko trésorier on tan no ɓattade ɗo kono way wala ɗo mi jaabo seeɗa e haray ka affaire jawdi o gandi ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni fi fof so yi piiji ɗi no marsude ko par ce que haray goɗɗum no woodi seeɗa sina ɗum hay fos marsata e haray depuis 2017 miltito kadi kala ko min waɗi mi jonna on ɗo exemple ji golleji seeɗa ɗi conseil Italie o waɗi haray min immike ɗo min immino ɗo min président on e vice président on ko Grèce woni fewno ɗo min immike ɗo min yeehi Paris kono haray billet de vol e hôtel ji amen ko membre ɓe wonɓe ka 15 membre bureau on ko ɓen min ittidiri hakkude amen ko ɗum min dépense fimu e mi jonnan wano exemple min mimmike ɗo mi yeehi laggine kam men fiyare faire o élection au conseil e mi waɗi kadi golleji heewuɗi e nder Italie ɗo ma ɗum affaire social ji ɗum ɗon fof si tawi hina membre 15 membre on ko min yahay ka association ji min inna haray ɗum ɗo no waɗi haray kala association way meɗen jogui ɗo association ji Italie ɗo ko yatawa 14-15 association wonɗi légal fewn ɗo ino ɓurdi seeɗa way fewn ɗon sikki en hewti 17 min inna on 15 association ɗon haray mo be ino doit ittude 100 euros si ɗum ɗon heeɓike mi waɗa golleji ɗin kono wona ittidirede fewdo ɗo ka fewniɗen ni miɗe windani lettre association ji ɗin fof e way miɗe waɗani association be 150 euros hitande association ji ɗi waɗali adhésion ɗin miɗe waɗi 100 euros adhésion on
e 150 € annuel donc haray fewndo ko non me woni puusindirde ittindira ka social ji siyani way ñande yo fayda no yani ɗum ɗon ko association ji ɗin tigi woni ittude hay hande kam wona yewde ɗo association ji ɗin no itti fi fatunde wande télé Brescia to Allah ino yaafo donc haray ko non woni feƴƴirde kaka jifa joni yiwde bisimilla haray kadi ɓerno mi faamide yewtere moɗon nden no si ɗo on ɓer haray kala wonɗo jentade fuɗɗo yewde ɗo ko falti ɗon e mum kon tigi tigi onon CG on ko on tigi tigi kon ka ponka ka hakkunde wonɗo wana parti politique wana honno wana simple association tun haray ɗiɗi ciɗo wawi ɓangguinde mo sen goɗo wata janggo no ga wonde goɗɗo ndaroyama woɓɓe nana CG on ɓe sikki hara ko abréviation fokkituɓe e politique ma ko ɗum ɗo woni miijo ngo ok no yewtiri noon ko conseil de guinéen établi à l'étranger haray ko apolitique min tawa kay parti gouvernement min tawa kay parti opposition ko continuugol société civile conseil de guinéen ko noon ko pont hande ka wonɗen ɗo si tawi en fof comme no société civile en fof ɓe moɓodiri e wawa e gollude kono si tawi joni feccere woni to gollatako donc ko ɗum waɗi si tawi toujours minen meɗen sonka meɗen wowla men inna association yimɓe natuka association ji yo ɗumanno hande si tawi joni innama joni exemple ɗo enen Italie ɗo association ji ɗin fof jama men o naati e nder mum est ce que e waway heɓude ɗo difficulté tawata ko ma wullito ɗen e ɗiya pays ji en heɓata on difficulté donc objectif conseil on ko noon haray mi sikki woɓɓe mo yi vidéo président ho conseil on ko waɗi Conakry ko wanno conférence de presse fi situation politique lagui noon hollugol position ho conseil ji ɗin par ce que ado wadde on vidéo de presse men fop 53 président o fof jooɗi no waɗi réunion haalda yewta ko honnum yewtete toon donc o yewti toon kon ko inde fof o yewti mi ala poole tun seeɗa e nder vidéo ko ɗumani e nder yewtere makko nen o holli haray piiji ɗin hino sattika men kono ko il faut que ko sakkitorte kon koyo yen jooɗo ka taabal yimɓe ɓe yewta o inni haray position ho conseil on position diaspora on haray tigi tigi on enen giɗen faala e leydi yo yeeso objectif on ko ɗum ɗon enen wonɓe ka diaspora ɓen jogodiren wota e wonu ɗo tawata hihi e wawata jogodirde tawa difficulté kala difficulté ko heɓuɗen ko ma wullito ɗen hande si tawi ɗe wullitade ko par ce que en jogodira sina ɗum haray no piiji ɗin fof hiɗen mari ko gonga haray ko nomi falno ɗumannade koye jama on andu conseil ji ɗin ko politique bisimilla hande ko onon woni président on e nder yewtere mon nde on haalni men seeɗa ambition ji ko ho conseil on woni wadde e koɓe waɗi kon min mi fewto ɗon mi lando on ɓaylan on ni lando ko 2026 sinan fawi mandat on landata ɗo e ɗum ko honɗum min habborto ho conseil o ma a haysi onon feƴƴi ko honɗum tigi tigi ensemble au conseil on no conseil de guinéen à l'étranger on miijani ma konto ɓe fokkiti ma ko honɗum woni faale ɗen si tawi wawi hejjude ma si tawi wawali hejjude kono ko honɗum woni fifi janggo ok donc haray ko question labaɗo mi arta ɗuma honno programme conseil ji ɗin programme conseil ji ɗin hande so daari depuis ho conseil on joɗɗina hino yewtede innama ho conseil on e conseil ji ɗi waɗante budget donc fewdo ɗo ho conseil on no gollude e mum ndaara au moins si tawi conseil ji ɗin jonnete budget no gollira ko priorité on ko ɗum ɗon par ce que si tawi joni gonka yoɓɓen kon si kalsi ala hoore karan gollorta e sono yiiɗo président o conseil on himo jinnude e nder pays ji ɗin fof ɗum ɗon fof kadi koye frais e bureau ji conseil ɗi woni yantude mo yaade o yiida e jama on anda o andina jama on ko honnu wona waɗede
parce que yimɓe ɓe ganda o bureau joɗɗinama donc ko ɗum waɗi il faut que communication on feƴƴa andine jaman konno golle ɗe woni yarude hande sen heeɓi budget ko ɗum waɗi programme priorité on ko budget on si heeɓike haray piiji ɗin weeli fi way son calcule ɗo litama fi ɗi passeport ji litama fi o écrasement ɗum noon fof heeɓike kono tawata ko wona waɗede kon si budget ala haray karan yarata bisimilla hande ka wonen ɗo hiɗon mari golle moɗon nden hiɗon hikkina yeeso ka CGE ɗo no wonɗo yewtude ni kadi meɗen tamƴinima meɗen nomin yirta on meɗen andi piiji buy no wawa arde yeeso hande so suka wonɗo e darde yii on ɗo honno no wanno français ɓe inta on no ƴetti on comme mana idole ko honɗum e conseil ji jonnoton on ɗo haray déjà taw ko innata aray komi woni yewde ko welimo aray miɗo weltanimo ko won tun piiji ɗi wela ha fi hande eɗen jooɗi ɗe yewtude ɗo ko sacrifice ji jani ko il faut que on ti wakkilo première des choses on taw on ti jokka sérieux on andi mawɓe men ɓen toujours innayi goɗɗo yo laaɓu o wakkilo si a laaɓi a wakkilike Allah wallay haray komi innata sukaɓen kala wonɗo e janngude koye wakkilo jannga hande kaduna ɗo si on ti janngali ko hoore karan piiji ɗin fof woni joni technologie haray komi toroto yimɓe sukaɓen koyeɓe janngu kala mo wawali continde école on yo naatu école de formation hande aduna o fof mi jonna on histoire Italie ɗo were anti ko ɗo andi seeɗa Italie ɓaawo ɗo hari ɓe ala hay fus ɓe ƴettuno yimɓe maɓɓe ɓen fof ɓe nawi ɓe extérieur Allemagne ɓe nawi ɓe États-Unis ɓe ekkiti mecce par ce que italien ɓe wawi golle par ce que kamɓe naafi ɓe gandal maɓɓe no muuti kono ko ɓe janggi kon formation mo ɓe waɗi on ɓe waɗum ha ɓe wawi ɓe yehi ɓe janngoyi ɓe arti état on wallitiɓe so yi Italie ɗo ko tout récemment ɓe woni darnude cuuɗi ko heddi kon fof ko usine ji ɓe waɗi fabrique ji ko ɗum kala mo wiɗon ɗon ko fabrique ɓiɗɗo mum ko fabrique on natode golla ko ɗum waɗi e kaduna fewno ɗo min naaliɓe tawa e premier ɓe ɓen kono peeji min ɗi woni yaade mi yiya ɗin fof golle ɗe ɓe woni wadde ɗen si ɓe anni golle ɗen on tawa ɓe wawi golle maɓɓe ɗen haray ko ɗum minta sukaɓe yo ɓe wakkilo ɓe jangga ɓe ma ɗum ɓe waɗa mecce haray ko ɗum ɗomtori bisimilla mi lanndo on ɗo toɓɓeranɗa hoorema e hoyde kono noon kadi ko mettude jabade seeɗa hande hiɗon hikkina yeeso CGE on ɗo hande hiɗon hikkani yeeso Guinée on e leyɗe ɗen fof hiɗon jindude hiɗon fottude e mana yimɓe ɓen fof fuɗɗori ka tampuɓe ɓen ha ka hettiɓe ɓen hiɗon wadde golle hiɗo yi'ude évolution ji leyɗe hedditiɗe ɗin ɗum ɗolle mo yalti jindi yii ko no ɓeya woni feƴƴinir noon nafa maɓɓe on faalete kañum kadi addude ɗum ɗon ka muɗum siko yiɗanɗo hoore mo yiɗanɗo hedditiɓe ɓen onon janggo ɓay haray aduna andantako wata hay e goto fotita hoore muɗum si tawi janggo Allah moyi on hikkinama yeeso won ɗo ni leydi meɗen ndin ko honɗum e waɗoton ma ko honɗum faalete ɗon waɗude si tawi no hara wona ko ono janggo on hikkinama yeeso haray ɗum ɗon metti jabade seeɗa kono mi faala tun ɓanginde pihum gotum haray on andi mo be ko portoɓe guinata kon haray mo be si waɗi ko wawi kon ma waɗama ka wawi ɗon on ti yaltinayi résultat haray min ka domaine électrique moni ka domaine électrique noon min naali miɗo andi fof hay goto andata fof kono noon mi heeɓi expérience mum seeɗa e nder mum donc kadi miɗo wawi podde seeɗa on andi c'est vrai mi yewti golle ɗe moni wadde ɗo ɗen kono haray mi ɓatti tike kadi ka leydi men seeɗa itta ɗi duuɓi hewɗi ɗo mi yewno ka men e 2018 mi yewno ka men fi naɓugol hay o projet fi o panneau solaire ji donc kadi
on andi kono si on ti yehi kamen nawi projet ji ko hoore karan ɗi ɗum annorta ɗi yarata yeeso si tawi ɗi puusaka ko non woni haray mi yowno toon mi yewtidi e honno kippuɓe électrification rural on mi addi projet on mi jonni kono ha joni mi heɓali suite e nder mum taw bisimilla haray kadi tout récemment ɗo kadi mi yewno laggine fiyo électrification donc kadi min gimmino société an on e société allemande ɓe donc kadi mi yewno mi yiide ministère d' affaires étrangères mi yewno mi yiide ministère de l'énergie on ɗum ɗon fof ko en collaboration avec le haut conseil mi yewno mi yiide maɓɓe min naɓi délégation amen on mi yii site ji laggine ɗin mi yii installation ji ko waɗa toon kon mi waɗi rapport donc ɗum ɗon fof ko hollugol haray meɗen faala participude fi développement leydi ndin kono haray feƴƴa ko min ni on kon mo beeka ka andi ɗon ko ɗon tappata bafal ngal ko ɗum waɗi si tawi on tino tappirde bafal ngal sengo ka andiri donc électrification e darugol au moins si tawi piiji ɗi wawa change ka men seeɗa ɓuri ni no faɗɗi moƴƴude bisimilla hande woni ni nayi hari law en finu tawɗe mawɓe meɗen hino yalta kono hari ko ɓuri kon hari ko Sénégal Gambie takko ɗon dal ɓe wonata ɓe ɓooyata ɓe waɗa duuɓi joyi hara ɓe arti joni noon en innayi depuis fayda année 2007 ha hewti ka fewnuɗen ɗo jama men on hino yaltude ɗum noon no yewti piiji boyi kono sakkitoron ɗo hiɗa yiwde ko sukaɓe paykoye koye duuɓi sappo e nayyi 14 ans 15 ans duuɓi sappo e jeego 16 ans woni yaltude onon tammi ɗon ko honɗum addi ɗum ɗon e ɗimmum ɗum kadi wona onon ko honɗum hande yewtoton mawɗo e marɗo suka ko wawata wadde fii ɗenƴagol ɓayi menen rewɓe ka lawol ngol ma musidɓe men rewɓe ka lawol ɗen hiɓe renti numbaraji ɗin hiɓe renti kadi faɓe min buykanno luttude e muɗum na noon enen tun kono ko fii ko min ko wawi ɗen yewtude ɓay haray temmeje ɗin koɗe muusi ko temmere ma nde musatama haray ko honɗum wawɗo yewtude e gon sengo ɗon haray gon sengo ɗon enen taw Italie wonɓe ɗo ɓen hiɗen andi Italie ɗo ko premier entrée on fayda hari ara nun nomi yewtir noon ari enen Guinée en ɗuuɗa ɗo kono tout récemment ɗo e yewno ha wonɗen premier wonɓe natude ɗo ko ɗum holli sukaɓe men ɓen no yaltude moƴƴa noon hara kadi yimɓe on ɓe mayde ka ndiyam ɓen kontaka e mum donc haray ɗum ɗon fof on andi hande way tun technologie on avancé hande hay si tawi goɗɗo e mawɗo makko ino mari ma on tino mari position moƴƴo kam men toon iyay goreɓe mum ɓen no yalti fof yeehi fof no faala arde Europe fof no faala yaade États-Unis hay si tawi moyen no woodi ka men surtout kadi si moyen no woodi ko ɗon wonti faalte yaade donc haray jogitagol sukaɓe ɓen na ko weli fi kono haray min miɗo toroɓe tum par ce que e ngala toñude mawɓe par ce que mawɓe no etade ko wawi kon kono on andi si tawi tun joni min gore a yalti o yeehi miɗo yiwde ka photo ji ka ɗum mi sikka ko woni Europe kon ko ɗum ɗo min kadi miɗo jooɗi Afrique minne mi yahay ko ɗum fayda ɓuuri naɓude yimɓe ɓen par ce que buy yalta hara anda ko fi honu yalta ni par ce que hara ko payku donc ko etagol dahara est ce que ɗum ɗo wawa accude ko honno accirta ɗum koyen sukaɓe ɓe ala janngude ɓen eto forma ɓe komi yewti ko wano o centre de formation base e mum ɗen andi fewn ɗo miɗo yiwde ka kateleji école de formation ji no waɗede kamen no créede koyen encourage mawɓen on andi na fof falte janngude ko kala mo falaka janngude yo encourage mo yo waɗu école de formation ara enen kadi wonɓe diaspora ɓen eto ɗe wallitoɗen kono wallitorto ɗen exemple minen marɓe métier ma ɗum siko soudeur siko électrique siko ɗum ɗo eto ɗen waɗoyen projet ji ka min joƴƴinen sukaɓe ɓen ɓe golla toon par ce que en daari en tawi aduna on ko satti o ko satti kaka ma wawata wonde ko wonɗa ka goɗɗo wotay tigui tigui on hiɗa positionné kono a tawa kama ala donc si tawi joni enen wonɓe ga ɓen implanti tawi ɗen gollude e wawi
heɓude collaboration franc gollidugol e conseil ji ɗin ɗi wallito en heɓen centre de formation ji heɓen ɗum o wallitoɗen e temps par ce que e temps duwata wadde ko noon woni donc sen wawi wadde ɗum ɗon iɗe wawi kalmude piiji ɗin seeɗa fi min haare ko on position ɗon mi yii fi ɗuytugol o clandestin par ce que sen addali goɗɗum ko jonnen sukaɓe ɓen ɓe yaltay en ala feere donc haray koye wakkilo eto ɗen naɓen projet ji ka men ɗi par ce que hande kaka portoɓe wonɗen si tawi tun en gollidi e maɓɓe en holli ko fallen kon e yeeyidi e laamu lagdunel ngun e waɗay projet ji ka men en heɓay centre de formation ji en géray sukaɓe ɓen o yiyam no jooɗi fi ɗum kono ko ma adden projet ji ɓe yiya koko kelɗi wonde wadde goto tu wata yaade mi wawata e maade to mi yamina o yiyam min miɗo faala wadde centre de formation ko ma ɓiye e men fuɗɗoɗen e wallito bisimilla hande ka 21e siècle ɗo cenɗe ɗen fof wano nane o haalɗo fi centre de formation ji janngugol ngol kono iɗe yiide kadi yimɓe buy kadi wano ka hoore weeyo sayi be sayi no yewtede fi développement personnel fi développement mental motivation tam yini ɗon leydi meɗen ndin hiɗen haton guini e ɗum ɗon fi wurtugol piiji ɗi ma ka tam jini ɗon onon e sengo moɗon on développement personnel enen en hewtanaɗe ma en feƴƴani ɗum ɗon haray développement personnel on haɗay ko honno yewtiro mi famali mo moƴƴa e développement personnel on hande e buy yewtay inna tindina e jama on ko honno oti andirta sensation ji mum ɗin ko honno oti andirta ko honɗum oti faala ko honno oti andirta ko honno feƴƴinirta adda makko on ma ko honno o wawata e wurdude kanko e jama on ma si ɓe jannama ko honno wawirta andude ko honɗum wawɗa wadde hara ko à travers formation ji maɓɓe ɗi wawata rewde si pas dal tigi tigi ko mawɓe waɗeno ɓaawo ɗo kon ƴettugol goɗɗo na omo jande kono hara koyo wonde e karama ko makko o wona duuɓi jeɗɗi jeetati kono hara so janggi nder hitande o wawa kono ɗin duuɓi ɗon fof koyo andu ko honɗum woni nafa aduna o on andi ko e yilto toujours ko mi woni yewtude kon e ƴetten misal wano e portoɓen ɗon pay kum ka kum fanɗi ɗon ko ɗon ɓe fuɗɗoto moynude ene ko no yiɗuɗa no gasa ɗon haray hay kanko tigi wanda ko no yiɗi kono à fur à mesure noon ti jandirta noon ɓe wattana yiili ɓe anda ko honnum oɗo waɗata hina fi min mawɗo min miɗo mari ɓiɗɗo miɗo faala ɓiɗɗo an o yo dogin avion minna ko forcé ko ma avion o doginta harale o hakkille makko ɗen ala e mum mi puusa e mon o wona e ɗin duuɓi ɗon fof ala fen o jokkoyta ko mi faala kon par ce que o yiɗa donc haray ko ndaarugol ko paykoy ko yiɗi kon e tawata koko nafata ɓe wakkilo encourage ɓe ɗum ɗon hande si tawi ɓiɗɗo an o ginni ko mécanique faala wadde joni min komi sortan université min a ɓiɗɗo an o yataɗa mécanique tawi noon ko ɗum ɗon o yiɗi en daarilen tawi hande on ɓe ɓuuri wonde o mécanicien ɓe ko almanɓe ɓen kono ɓe évolué piiji ɗin fo ko gandal ngal kala ko wonɗa janngude kala ko wonɗa ɗumannade ko wadde si tawiɗa yiiɗi a évolué e mum donc haray min komi tori kala yiɗɗo ɓiɗɗo mum ta tigi tigi on yii tawi koko faala wadde kon tawata ɗum ɗo nafay mo e wotta on ti suuɓu e ko ɓeynta kon il n'y a pas un sot métier donc haray ko haɗo mi wawi ɗumannade fimo bisimilla hiɗen ka leyɗe an nasarayankoɓe ɗo jama on no jiidade ga en mbuyi e muɗum heɗen heɓude ga en heɗen heɓude ga ɓiɓɓe kono duuɓi sakkitorɗo ɗin fof jama on ɓay haray buyi ayi wono ka téléji sukaɓe no yalta paykoye toso koye no jouya ballon no heɓa dolle mbuuɗi mo be haɓɓito naadiray ɗon kono hara piiji hedditiɗi ɗin hiɓe hoyfiti e muɗum ko honɗum wasiyoto ɗon ɓe mawɓe ɗon onon on komi woni saabu komi landorto ndu ɗo ko ɓay on ɓooyiɗo on jindi kadi e ɓooyuɗo nokkure e jinduɗo kadi yii ala ɓurɗo on ɗon andude ko honɗum fewndi ka yaasi ayi on andi wano affaire o ballon e maɗum ballon o no mari kalse kono feƴƴa ko minni kon hinamo be wawata wadde wano sifam ballon ɗo maɗuma par ce que fof ko dokkal si Allah nokkuma e mum a waway ɗum avance kono si tawi ɗum kadi ko sens e moyen wano Europe ɗo en foppi ɗen andi hiɗa wawi windude ɓiɗɗo ma ballon par ce que min rewiyan hiɗa wawi windude on tigui e ballon o avance a seeɗa ka fuɗɗoto avance ude ɗon ɓe fuɗɗoma landade dolle kalse
fiyo ɓiɗɗo ma on yo évolue a yoɓay ɗum ɗo hitande be si tawi noon joni moyen ɗuuɗa donc on ti jokka e mum yaha on ti waɗali formation on ti janggali école kontina inna ko ɗum ɗon tun yehoya ɗon ha tawa hino wawi fijude kono moyen on permettali on tigi avance ugol donc aray ko wattangol yiɗi jillidirgol ngol no moƴƴi on ti naali ko ballon on tun kono jillidira si ɗamar sali on ti tertoto ɗum ɗa ya jokka ɗum ɗa bisimilla ɓallo ɗi ɓay ko fi leydi meɗen ndi wonɗe yewtude hande sakkitoron ɗo wano sen natiri ka leñol fulɓe ngol kono ma fulɓe aduna on fof ɓe yaltini no yaltinede hino jokka hono ɗi bindi ɗi wenta atlam ha yiyama hay Microsoft woodi ko yewti e nder muɗum hino duñude programme on fi yo yaaru yeeso e kadi ko sakkitoron ɗo kadi yi kadi leppi meɗen on certifiama jonnama reconnaissama ko guinéen ɓe jeeyi onon hande ko gonga hiɗon e moƴo beranɗa hoorema apolitique ko honno yiruɗon ɗum ɗon e évolution meɗen on ka tamƴini ɗon ɗum ɗon koko nawrata en ɓaawot wona ga sen ko adlam on ko tamƴini ɗon onon sengo moɗon koko jari duñede fiyo yaaru yeeso e leppi ɗin kadi e piiji hedditiɗi ɗin kadi ɗi marɗen ɗin kadi ko honɗum wona wasiyto no ɓay enen wonɓe gaaɓen hiɗe renti ɓe ka leydi ɗo ma ɓe e leyɗe ɗen ga noɓe jogitori piiji maɓɓe ɗin noon ha hande ɗi woni patrimoine UNESCO. Ok haray ɗon affaire on andi ɗon ko affaire culture goɗɗo wota hawko culture mum on ko ɗum so hawki culture ma on a yahata hay yeeso hande so yi leyɗe ɗen ɗo fop Italie ɗo ko italien ɓe windata ko italien ɓe jangata ko italien ɓe gollirta kaɓe heewo ko italien France la même chose donc leydi si woni tawi ndi hutorta haala makka leydi ala haala ala bindi wawata ɗumannade hande so yi en ndiyamɓe ɓen ɓe évolue ko par ce que ɓe heeɓi ɓe mari haala maɓɓe ɓe winday haala maɓɓe ɓe janggay haala maɓɓe ɓe moƴƴinay piiji ɓe waɗa haala maɓɓe donc ko il faut que wakkiloɗen culture ji men ɗin jogoɗen ɗi namuji men ɗi wawen ɗi ɗumannade ñiiɓinde donc haray ko sen tertike ɗi tun en jokki hande kadi konɗe yiwde kon en avance ata hande ko ɗum waɗi si tawi ɓeɗo ɓe avance par ce que piiji maɓɓe ɗin fof o yeey ɗo hande exemple winduɗo ɗi livre ji ɗi on ɗo yiwde ɗo ko neɗɗo maɓɓe donc si tawi e wi wawali windude janggen ko wawɗen kon e wawata wadde goɗɗum tawata ko kamen iwri bisimilla no faɗɗi moƴƴude hande eɗen ka leydi annasarayankoɓe ɗo kono mi yilto toɓɓere ka wi addo wiɗo nane ɗon ɓay hara min ɗo gonmi toɓɓere ɗum ɓuuri hettude e hakkilan in woni on jindi mille mi jindi seeɗa lan andi mi yii komi yii kon kono onon ber ko sifiɗo ɗo kon mi andi on yii piiji buy on yii yimɓe buy on fotti e ñaa yimɓe buy e nder duuɓi temedere ɗo ma e nder duuɓi 50 ko honto yi'uɗon leydi meɗen ndi haray onti wawata hande ko e nder duuɓi temedere kono hino wawi ƴettude mise no wona yarede noon hande ɗi duuɓi e arayɗi ɗo o yiyat noon no sattude tum ɗi duuɓi arayɗi ɗo o yiyay portoɓe ɓen ɗo ɓe tawtoyay en kamen si minni kamen Afrique kamen donc par ce que piiji ɗi no sattude son calculi ɗo woni pétrole woni gaz ma ɗuma fof ko telen kamen to maka Asie to ko ɗum to woniri donc ko ma ɓe tawta en toon enen noon joni ɗo ɓe tawta en toon expérience ko jogiɗen kon sukaɓe men wonɓe janngude ga ɓen ko eto ɗen ɓe tawoy hara ko nde ɓe tawya en toon hara sukaɓe men ɓen tawi wallto en leydi ndi ɗumanno par ce que hande ƴetta exemple laguine hande si tawi wonɓe extérieur ɓen yeehi wallitike expérience ko ɓe jogui kon ɓe wallitike hoore laaɓal e leydi men ndin ɓuuray Qatar min noon mi woni Qatar miɗo andi Qatar honno woniri miɗo andi Qatar duuɓi feƴƴuɗi honno ɓe wonirno kono toujours min mi ƴetta exemple Qatar par ce que Qatar ko leydi risundi affaire gaz e plateforme ɗiɗi ɓe jogui toon ɗin ko ɗi wurni ɓe
si mi haalni on ɗo Qatar ɓe jonnata nationalité kamɓe ko kamɓe tun kono kamɓe ɓiɗɗo so jibinama hanko mi wi ton so jibinama han o maaya lewru be lewru himo mari $10,000 ɗum ɗon ko Qatar en jom ko no waɗi ɗum ko par ce que richesse ko ɓe jogii kon e laamu maɓɓe ngon ƴettu jonni yimɓe maɓɓe ɓen so mi yi Qatar ko endiyemɓe ɓe woni gollude kamɓe woni toon patron o kamɓe gollata on tuma noon ɓe ƴettoya Philippine ƴettoya Afghan ɓe ƴettoya Pakistanais ko golla donc e richesse ko jogiiɗe lagine kon si tawi e wallitike en minal en feƴƴe Qatar kono en ɓattoyto ɓe bisimilla hiɗe yeli yo Allah newno e hiɗen arde ka hombugol yewtere nden ɗo kono toɓɓere nde mi sakkitoto o landade nden si feƴƴi weltanagol ɗon haray hande ko honɗum woni nelal ma ko wasiyoto ɗon conseil dal e jeunesse on wonɓe ka laggine ɓen e kadi wonɓe arde gaɓe itti sikke noon minen sakkitiɓe arde ɓen haray on jarama haray komi wawata yewtude taw sukaɓe wonɓe laggine ɓen haray ko wotaɓe décourage yoɓe andu wano Europe ɗo mi naali Europe lanni kono haray avenir on ko Afrique woni yoɓe wakkilo ɓe janga ɓe waɗa formation ji e Afrique luttirta ni tum aroyey ɗo wattu tawata ko enen dirisata ko enen africain jonnata position kono ɗum waɗi wo si tawi en findini hakkille men ɗen findingol noon hakkille men ɗen ko honnoon ina innugol joni piirugol ma ɗum annagol ko janngugol no ɓeeɗo janngiri noon huutoran no ɓeeɗo huutori noon si en waɗi ɗum e nder duuɓi seeɗa tun minaali en hewtoto ɓeeɗo kono noon enen kadi en hundanayi hoore men hay ko ɗum noon mi wawata yewtude yeru wonɓe toon ɓe yeru e sukaɓe arɓe ɗo ɓen toujours ko yiltitagol e gandal ngal wota en aru ɗo innen ko kalsi ɗaɓɓeten kalsi ettoɗen taw heɓen gandal ngal ko sa heeɓi gandal ngal si kalsi jokka ɗum par ce que hande Italie ɗo ko opéra ɓe anda opéra ko travailleur ko gollayɓe donc e ɗen golle ɗon noon ko 1000 €, 1500 €, 2000 €. On ti hen ara ɗo kesum fuɗɗo heɓde ɗo 2000 € inna lagina 2000 € ko 20 millions franc guiné donc he 20 millions de on ti o continue ɗum ɗo si continue kono hande sa calcule fere suudu e ɗum ɗo c'est vrai que on ti ma golla par ce que ma ñaama e kono haray on ti jillidir gandal ngal e golle ɗen par ce que sa heeɓi métier humma hay si tawi hina ɗo golluɗa a hutoray ka men a hutoray kende ɗen fof haray koye wakkilo e wota e wonu tun konti wonugol esclave maccuɗo goɗɗo ka début ko ma wonira noon kono heɓen vision aren ɗo janggen ƴetten gandal men ngal ettoɗen no nattirel ngal ka men bisimilla haray ko ɗum ɗo mimmitori bisimilla awa haray en ari ka tigi tigi ka lannode tintodal meɗen ngal ɗo kono mi sakkito wiide on mi anda e nder haray yewtere meɗen nden si woodi toɓɓe toon ɗe mi landaki on ma no woodi gonon ko goɗɗum ko faala ɗon yewtude ko mi landaki on e nder muɗum ok haray ɗo mi sikki tun o yewti fof haray mi faala tun ɓeyditude seeɗa e haray miɗo weltano ko adi kon taw miɗo weltano mawɓe am ɓen e miɗo weltano famille am on fof dal ɓe gon en e ɓiɓɓe ɓen par ce que on ti iwaye ɗo acca ɓe ɗo yaha lebbi arta hande
imo ɗo emo jogii faɓɓen doga yilto ƴawra fof ko kamɓe haray barke Allah e maɓɓe kadi piiji goɗɗi go si wawa wonde on anndi ko ɓeni ko ma sacrifice ji waɗe kono ɗum ɗo waɗi wawi aɗa wawi dogude wo si tawi ka nder galle no ɓurti e haray miɗo weltanoɓe moƴƴa noon e mawɓen ɓe wallitiki on tigui moƴƴa noon hannde si tawi on tino jooɗi no wola ɗo e c'est vrai que ko Allah ñaayi wo ɗum ɗo ma waɗam kono ko par ce que mawɓen ɓe darike ɓe wakkilike ha yo onti waɗude métier ɗon par ce que ari on tigi ko falano ko janngugol kañum kadi nani fuu heeɓi woni sortant d' université woni ɗum ɗo onti nde onde naata no wulla ka suuɗinna e ko kañum ko métier ɗi waɗde kono hande onti tigi on vraiment mi naali goɗɗum kono onti nin sa ko waɗani ɗe métier ɗo wayi ha fewn ɗo onti no gollude no jogui ɗe golle ɗo tigi bisimilla nam awa haray albarka moɗon nder sayi ko jonnuɗon kon fiyen tintodu ɗo e ko wirno lan kon ka moɗon e kadi min yalano on kadi yo jaam e sengo ka CGE e sengo ka golle e sengo kadi ka mawɓe ɓen ɗo e pottangal e pijanɗa hoorema faaliji muɗum ni yo Allah newnu e minen kadi Allah newnamin kadi ɓurtamin sembinde fiye min wawon sembinde onon kadi sembon fiyon wawmen sembinde haɗa min on mi jarni on mi weltanike on ɓay haray wona fimo kala meɗen andi ko piiji mbuɗi accita ɗon e fiyen wawa hande hande jodude tintoɗen ɗo albarka moɗon on jarama albarka on jarama noon kadi aray vraiment meɗe welti sena mon on aɗa inchallah min falno jogagol on ɗo ha janggo kono way tan on ɗum annaki aɗa on jarama albarka Allah mindu baraji assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah musidɓe haray no wirno noon hiɗen ka journée pinal ɗo en arno ɗo yettugol e hoorejo aflamjo CGE on hikkaniɓe yesso anndanɗa hoorema cende boy woni ka annda hoorema ka leydi Italie ɗo woni ka sengo ka association ji woni ka annda hoorema wonanɓe hakkude enen e ambassade on e kadi annda hoorema joganiɓe hoore mum e mojobere maɓɓe kaɓe woni gollude ko ɗum ɗo yewdino ɗo fi sembingolɓe ɓayno mi wirta noon mo sembinalimo mum o watta habbo janano ara sembinamo ma on haray min fotti e moɗon tintode ɓeɗuden e muɗum onon kadi mi accoye toon contact ji maɓɓe ɗi mi accoye toon lien ji annda hoorema piiji koɓe golda kon eɓe goldata e muɗum kon si tawi ɗon faala yaade yi'oyon ko honɗum ɓe woni wadde si tawi ɗon faala humpitade ko honɗum woni e muɗum ma ɗon onon yiɗon tamini ɗon mari feere nde ma hiɗo wawi golle ɗe ɗum ko tan ɗon fof no wawi wonande on harawno kadi ɗo wawi heɓude opportunité fi yo on gollude e maɓɓe ma yon tintude e maɓɓe si ɓeyta ɗon kadi inna kadi haray mojoɓe meɗen ɗen association ji ɗin haray mi ɓooyi haalde mi ɓeyta e ɗon kadi ɓe be haray koyo ɓadito yo ko addi kon taw yo waɗu mojoɓere muɗum nden ko hikkiti ɗon ɓadito wono CGE on ɗo hara ɓe waway légaliser association maɓɓe on ɓe wawi andede sengo ka ambassade meɗen on ɗo si tawi janggo goodi ko yantirma ma a heeɓi nambara hon ɗo haɗa ɓe wawantoma daranade on nani ɗo ɓe yewti ɗo fi écrasement passeport ji ɗin on nani ɗo ɓe yewti ɗo fi toɓɓe buy anndanɗa hoorema ko nafa meɗen enen awa haray wata en habbo si tawi kamɓe hiɓe lotande en ɓaawo ngon enen kadi wawi lotande hoore men reedu ndu haray ko ɗum ɗon mi hombira ɗon no pullo fof taw on wi'irta noon andu faale ma ɓay faale maɗen si ɗe huntike faale hedde tiɓɓen huntoto haray si tawi goɗɗo salminima subaka a jonnimo junngo haray na sombo junngo ngon tun koko haray ko salminago ngon ko wiya ko jikke e jokkere en ɗan remen tun Allah sankay ɓay ko yeeso weeli en e saayi si Allah jaɓi